nā tātou tāpuai i rea tua. O na maliu atua i lea o Iesu i Galileia i o tana ia Ioane. Ia papatisoina ai e ia. A ua wawao e Ioane ia te ia ua whape mai. E au o na e papatisoina mai o a. A e maliu mai ea o e ia te a. A ua tali atu Iesu ia te ia. Tu umai nei pe ia. A ua e whape o na tatau ia te i tātou. O na whaataunu uina o mea taunu uma. Tātou talo mo rea ngang pa ia. Lea tua pa ia e. O lea tua e mamalu. Ma pa ia. O lea tua fo i e tumu i lea lofa ma lea lofa muti vani. A o lea tua e tumu i lea mi o tonu. A wā e wha maoni au wha masinonga pe a e wha masino. Ke nei ua mātou wala wha i mai manu longa o le pō ua mou mani atu. Mātou o mai e watu la mātou tāpua inga i lau whiu. E mātou te talitonu o i mātou lava o le whanau le foto le anga māsei. O lau whiu e tonu ai mea uma mātou te whai. E ala i la mātou tāpua inga. O mātou talo ma ai oi atu. A whio mai alo o nganga pa ia. Se i e tautua rua ina la mātou tāpua inga o le a whaia nei. Ina iau mātou whaia i le awa ma le mi ngao e te tau ai. Ma fo i atua i pēa i a te oe le vi inga e whaavau. Wau mātou talo e ala te suafu pa ia o Iesu. Lo mātou li i whaola. Amen. Nā tātou vi inga o lea tua e fitus fulmantasi. Fitus fultasi vi inga o lea tua tātou te pese ai.
whaitauina o fionga pa ia no tātou tua. A maua tusi mai le whenga ingi tuai. I seia lona mata upo e whaasa fulu. A mata on tātou whaitau, whaua wai mai whai upo mua mua. Whaangata mai whai upo e 5. Tusi mua mua, mai whenga ingi tuai. I seia e whaasa fulu. Tātou whaitau whaua wai mai whai upo mua mua. Whaangata mai whai upo e 5. Whaafunga maia, ia fionga pa ia anu tātou tua. I outou wha maa whana, i nā wha maa whana tu ia outou i lo unu, o wheta lai mai ai lo outou tua. O le leo o le ua alanga I le vao, I nā teu te uia o tau le ala o le li. I o tau whaalau le leia le ala tele le vao lafu a mō lo tātou atua. Ma whai upo e 5, whaalia mai ai lea o le pula o le ali. Wa aia lava e tangata uma whaatasi. A wāu wheta lai mai ai whonga o le ali. Tu se lua, mai le whenga inga fau, tu si whaapitoa leo o tu sai ma le whaasino manga tu si whaitau aso. Ma tai o e tolu, whai upo mua e whaangata mai le whai upo se fulfitu. Evangelia mātai o lona mata upo e tolu, a mata o na tātou whaitau wheo wai mai whai upo mua. Se ia whaangata mai whai upo e sifuru ma le fitu. O na po ia na sauai o ane le papatiso, ua ta lai atu I le vao I utaia. A wā o ia lava le nei na whai mai ai le perofeta o Isaia. Ua whapea mai. O le leo o le ua alanga I le vao. I nā teu ia o tau le hala o le lii. Ia whaasa sao o nā ala. Ona o atu ai lea I ante ia o Yerusalema, mai uteia uma, a toa mali tu uma o Yoritana. O nei lo atu le au farisaio ma le au satukaio to tele, wo mai ilana baptisonga. O nei e whaapea atu ai lea I ante I lātou. Wha naua ngata whea ie. Oi e hau na whaali atu ia te utou, ia sosola ese le to sa atali. Aua foine I outou manatu e whaapea ifo I outou loto, o apere amo o ia o lo tat o lo mātou ta mā. A wau te whai atu ia te utou, e ma whaia lava e le atua o na whaatupuina, mai I nei maa ni whanau ma apere amo. O au nei, o te papatiso atu ia te outou le vai ina ia salamo. A peitai, o le muli mai e sili o ia ia tea. E lea o ngā au o na tau ave I ona se vai. O ia lea na te papatiso ina atu ia te outou le nganga pa ia ma le afi.
Ona maliu atu wai leo Yesu mai Kalileia i Oritana i a Ioani. Ia papatiso ina ai e ia. Ua tali atu Yesu ia te ia, tuku mai nei pe ia, a wae whaapea o na tatau ia te i tātou na wha tau nuuina o mea tonu uma, o na tuku mai lea ia te ia. Tātou whaitau whaatasilu whai upo e sifuru fitu, whaauta fōi, si ufonga mai le langi, ua whaapea mai. O lo uata li pele le nā, u ou fia lava i a te ia. Ia whaamanuia mai, le atua tātou whaitau mo whaalongolongo i a nā fionga pa ia. Ma ia tū maua tu pēr i a te ia lo na lava vi inga, nei ma i o le whaavavau. Tātou toi vi le vi inga o le atua e se lau se fulu le vi inga o le atua tātou toi pese ai.
Tātou i fō ma te talo i le atua. E pa ia lava la ua fiolo mātou ta mā. Wa ua tumu le langi i lou mamanu. O le atua mai le vavau e o le whaavavau. A o le atua fo ina whaia mea umalawa. O le atua e tumu le whaamaoni ma le ami o tonu. Moni lava upo o vi inga sa mātou pe pese ai. Wana o oe e tonu ma le lei ai mea mātou te whai. Mātou whaafetaita mā i le nei wā yaso ua mou mali atu i whi au mga ruenga sa whaafea ngai malonu ma lau i kālisia. Sa e pui pui ma leo leo i mātou i awala uma sa mātou whewaa i hai. Ai mātou te tali tonu fo i to tele o nisi o le nei i kālisia. Lo whaafea ngai pia ma mai le tino e le ngāte i to tonu o ainga a o to tonu o ai o ngase ngase. Ai mātou te whaafetai o lo whaapea o na e tausia ma leo leo ma moli atu au whaamano longa mo i lātou. Vi ia lava lau a fiolo mātou ta mā. Mātou whaafetai a mātou mawhtanga i to tonu o ainga vāo mātua ma whanau. Whaafetai lo wamana ia ina o i mātou te leo taimi whaafea ngai e i mātou ma whaafita auli pōpua ngā ma whaingataa. Ai oe lava sa e leo leo ma tausi mai i mātou. Mātou whaafetai au a whionga pa ia ala lau tusi pa ia. O lo avea pea ma tapasai o mātou wola whaaleanganga. O se sulu e mumui o mātou vae a o se mana malama i o mātou wanga. Whaafetai le tauto o lua ina i mātou e le mana o lo ngang pa ia. Wa avea ma o mātou fisoa soani sili. Te leo taimi la mātou savalinga, tau teva la mātou savalinga. Mātou whaangalo la o fio i te leo taimi, au a pupu o mātou loto i mea whaafia fio le nilo lang, le oa ma le tamau a inga. Ai whaafetai, e leo a vea lava se mea tasio ia mea maala e te tau i masui ma iai ia i mātou. Ua manu malo lava lou whaapale pale ma lo walofa mai. Ma ea o ao mai pea ia i mātou. Ina iwa mātou loa na sala mō mau ese mai ai. Mātou whaafetai le eisa tala vale o whaalango ina i to tonu o lau e kālisia. Lo manuia na i o mātou mātua whaaleanganga. Ta māmati nā mātutua o ainga te itasi. Ai meisio a mātou whanau tālu sia. Mai lava i whai lele ma pepe fōu. O e o lo o tāwhia ngai māonga. Se o lava i a i lātou. Lo o whawhia ngai ma whi au ma ngā ruenga. Mātou whawhitai au tā leni whaasoa mai mō i mātou. Mātou te tuwhaai ma ngā lulue whaatasi mātia e ai lau i kālisia. Whaatei le olo fui nātu o utangata. Mātou te langona lava lo mātou whaavai vai le te lo taimi. Ai oeolo e whaamalo si au mai. Mātou te malo losi ai. E moni lava upu le apostolo Paulo. Ao mātou vai vai ona mātou malo losi ai lea. Mātou whaafetai sili mea umalava ona o lau whaalatanga e ala li maliu e Jesu Keriso lo walpeli. Ia tūma watu i ate oe le vi inga le whaamanu ma le whaanitanga. Nei māso umalawa i o le whaavavau. Mātou whaato ese le li ie. A o le iai lava se upu i o mātou ngutu. A ua loa na e si la fia ina. O mātou mā natu natunga ma mea mātou te whai. Te leina o mātou ma natu whaapito nā i mātou lava. Wa le mātou te leo whaasoa ina atu le alofa i isi o mātou uso ata ngata
o lo fia maua la mātou fisoasoani i so se mea. Mātou whātou ese o lo mātou le wha maoni tofi matiute po o whea lava o lo mātou ngāle lue ai. Le li ia e wha ngalo mai i mātou. Wha ngalo le vāo i mātou mo mātou uso a tangata. Le vāo i mātou mātua ma whanau. Te le fo i taimi wa vea le lofa wha matua i whanau. Ai maise o le poto ma le ata mai wa e fua i whanau. Mahala wa lātou wa ai e ma le maua lalo i mātua o wa mātou te talo. Ia e wha ngalo ina i mātou uma. Ia mātou maua le ola fe tau siai ma le ola fe wha ngalo ai. Ia mātou wha lango atu le musumsunga alo nganga pa ia. E taita ina ai i mātou. Ia li ia lu i tau i mātou. I o mātou se ma vai vainga. Ina i o mātou loa o na o ese mai ai. I o mātou salamo wha maoni. Ma ia mātou sava vali e tusa o na e aoa o mai i ai mātou. Mātou talo fo i mo fo i nātu nisi o mātou manaonga. Mātou talo ia e whamanuia mai le nei e kālisia. Io mātou mātua wha nganga ma le ainga. Ia maualo la mālosi le tino. A ia sili pea au whamanianga wha nganga. Au wā le tau singa o lau lafu māmoe. Whamanuia komiti ese. Komiti whaafoio le kālisia i vaenga ese. Ia whapeona e whamanuia. Ia manuia mea uma o lo taumawhai e eile e kālisia. Maualo mātou ngānu lue whaatasi. Ma ia o mātou whamaoni tusa ma o mātou walawina. A oa o mai i mātou malu i tau wina i mātou i o mātou vaivainga. Ina i o mātou loa o na whaano no manu atu i lau o fio. O lo whaamalo si mai mātou te malo losi ai. Mātou te talo i e whaamanuia a inga te itasio le nei kālisia. Tō tele nisi o ta mām ma tina mātua o lo whātou o tulia. Tōnu a inga ma aio ngase. Se e angli nei. A watu au whaamano longa. Mo i lātou. Whaamanuia fo i whanau o lo whaafea ngai. Ma le ngā luenga tau sima. Maise o li i me tamai tai fo mai o lo au wala mai ai lo wangali nei ma au whaamano longa. Ia whaata mao ai ngina pēa. Na lātou tau tua. Mātou talo fo i. Mo so se au nanga i to tono le nei e kālisia. Mai lava i la o ngā mata o ngā sā i so se mafutanga. Ia whapea o na e whesoasoani mai. Mātou talo ma manatua ai le nei i kālisia i ana fuafuanga. Maise o le nei tau sanga tau a matalia. Le ai ase tasio i mātou i tū whaamaunga ni telo taimi. Ai mātou te whaamoe atu. Wa nā o le mana o lau fio e mawhai ai mea umo na mātou whaia. Tai i mua au mamuni au lau fio i so se mea mātou te whai. Mātou te talo mo le nei atu nuu o mātou no nofo mau mawai e whaamanuia ina. Iana whai ngā mālo. Maua pēa le fia ma le file mu o tangata nu. Le ngata fo i leo si o mātou atu nuu o Samoa. Iana whai ngā mālo. Mātou talo ia whātu mawina le whātua o le tai e maisi o kāpeneta o e whilwhilia e te ina Samoa. Ina ia manuia le atu nuu atoa. Ia e whaatau mau winga whaati apolo. Ma le tau whaaleanga e peo na mātou. Mata ai lunga o ata. Ia whaapeo na e ave e seina e ia maua ngā lulue whaatasi ma le ola whaatuatua i ate oe.
ina ia whaamausali ina le whaavae o si o mātou atunu. Ia whaavae i lau fio Samoa. Mātou te talo, ma talo sia i lātou uma o loo whaafea ngai ma pūpua ngā ma whaingatā e le ngā te ilungo au wala te tele, ia au atu nu ufo i o loo vātau, ia whaapea na o atu i ailo file mu. I lātou o loo whaafea ngai ma lau wala au pa ia e ala le malanga al maliu ma le oti, wha maise ma wha mawhana whana oelo mātou tamā. Mātou talo moa nai a mātou whanau o loo maua e ia awhianga o tino ma le mawhau whau, ia whapeo na e whamanuia ia i lātou, toi whafo i lo lātou mānosi. Ia manuia le mātou savalinga le nei tau sanga, wa a mata savalia, mātou te talo, ia e tai mātou e manuia ai mea uma mātou te whai. O nisi o mātou te talo lo mātou te mā, mātou te talo sia fo'i ia ngā luenga mai o mātou mātua whaalea nganga. Ia whapeo na whamanuia i lātou tua ma le au nanga i le ngata o le pūlenga ia o le mata ngā luenga. Peila wa fo'i o na whawhia ngai e manisi o kālesia o loo sa ili mo so lātou tofi e ta ina le kālesia. Mātou te talo ia iei au whamunianga. Ia fili mai e lau o fio te itai e tala whea ngai ma i mātou whaawhaingo o fie ma mātou ngālu lue whaatasi e tau tua lau fin ngālu. I o nisi o mātou te talo, ai ano no ai o mātou te talo lilo, o le me whai na mātou whaaleo i nātou le nei fo i taimi. Mātou wofo i nātou le le ie. Ia whaia i ailo fin ngālu pa ia, ai aua lava i o mātou lotu. A wau mātou te talo e ala atu lava le suafu pa ia i e sulu mātou wa lii ma le whaola o le wa o mai i mātou te talo. Lo mātou te mai o i langi. Ia pa ia lo suafu. Ia o mai lo mātou. Ia whaia lo fina ngalo le lalo langi e pei o le whaia le langi. Ia e fua i mai i a te i mātou le aso nei a mātou mea ai te tau ma le aso. Ia e whaama ngalo i a te i mātou i a mātou ang sala. E peio i mātou fo'i o na mātou whaama ngalo i nātu. I e ua anga le anga mai i a te i mātou. Au fo'i e te taita ina i mātou i whao sosonga. A ia e lawe ai i a i mātou ai le leanga. Au a e au le mālo ma le mana. A toa ma le vi inga e whaavavau lau. Amen. Nā tātou toi via, i atu le vi inga o le atua, e lua se lau lima se fulu, mao ina ele tātou fua. Lua se lau lima se fulu le inga o le atua, tātou toi pese ai.
tātou talo mo fua. O nisi ia o a mātou fua i lo mātou te mā. O ni taulanga e le tusai. E a wha tusa lia i lau fua i mo i mātou. Na o fuina a toa mairu so i fua. Ina ia wha mangalo ina i mātou. Wa nā o ni nai vaenga i titi o tupe ua e fo ina mai. Tau seilo mātou wola. Wa mātou koe fua i atu. Ina ia tau tua ma au auna ma whaale lei ai. Lau ngā nuenga lo mātou ta mā. Mātou talo. E whaapa ia le nei fua i. Whaapa ia ina ma i mātou uma. Mā o mai pēr i mātou. Ina ia o mātou. Fia e fo i atu o mātou wola. Mo au fi au mau ngā nuenga. Ia vi ia oelo mātou tua e whaavau. Ono Iesu. Amen. Le alo ma le ngang pa ia. Amen. O le a maua se upo e ta inai i tātou mai le tusi e peio na whiriwhiria mai le tusi whaitau aso. O le tusi mai le whea ngai fau ma teio e tolu. Au o whiriwhiria le fwai upo e sifuru ma le lima o loo iai le fwai tau e whapea. Wa tali atu Iesu wa whapea atu i ante ia. Tu umai nei pe ia. A wae whaapea o na tatau ia te ila tau. O na whaataunu uina o mea tonu uma. O na tu umai lea ia te ia. A ua tali atu Iesu ua whaapea atu ia te ia. Tu umai nei pe ia. A wae whaapea o na tatau ia te ila tau. O na whaataunu uina o mea tonu uma. O na tuu mai ei lea ia te ia. But Jesus said, it should be done, for we must carry out all that God requires. So John agreed to baptize him. E tu sa ai ma le whaasolonga o manatu ao vai aso te itasi i le tusi whaitau aso. O le aso sāla le nei, se i o atu i le whai ungo le nei vai aso. O loo ta ita inai i tātou i le manatu ao e whaapea. A mata le ngā luenga a mata ke riso. A mata le ngā luenga a mata ke riso. Ma o tusi whaitau ma fōi o le neiva i aso. O loo wha au ma whaatatau umalawa i le ngā luenga wha misiona a Iesu ma lo i tau o lana ngā luenga. Ai o loo tofu lava fo'i aso te itasi, ma manatu o tū. O le manatu o tū la o le nei aso sa, e whaapea lo na whaupuina. O se taimi manino, a moment of clarity. O le tala atoa e peo na sa tātou whaitauina, e tu sa ai ma le whaamaumaunga mātei o le mata au pe tolu. E ma whai, o na ou wha upuina e whaapea. O tā pena penanga mō le ngā luenga tā lai e Iesu. O a preparations for Jesus' ministry. Ai o le fasili e ta tala ai le mata upu whaalau e tele. O ai o loo whaafea ngai ma le tā pena ina o le ngā luenga whaata lai e Keriso. O ai o loo whaafea ngai ma le tā pena ina o le ngā luenga whaata lai e Keriso. O le tali o mawhaiuna whaailoa mai i le mata upu ato e tolu, e tusa ai ma le moli maua mātai o. O Ioane le papatiso, na ia whaalau le ina le ala mō le Mesia.
It was John the Baptist who prepares the way for the Messiah. O loo manino le lei lava i le moli maua mātai e tolu, a o lua i foi upo e tolu. O loo whaapea mai. Ona po ia na sau ai o ane le papatiso. Ua ta lai atu i le vao i uteia. Ua whaapea atu. I nā salamo ia o utou. A wā ua lata mai le malo le langi. A wā o ia lava le nei na o whai ai, na o whai atu ai. A wā o ia lava le nei na whai mai ai le perofeta o Isaia ua whaapea mai. O le leo o le ua alanga i le vao. I nā teu ia o tau le ala o le li. Ia whaalau le leo na ala. O lo tā ua le ingoa o le perofeta o Isaia. O ia lea sa ia valo ia ina. Le tāpena ina e Ioane le papatiso le ngā luenga whaalau le le yala. Mō le ngā luenga tā lai a Iesu. I le tila mō e fitu sa lau sa fulurua a o le i whanau mai le Mesia na alanga i Isaia ia Israelu ma whape atu. Peo na sa tātou whaitawina i le Isaia e whasa fulu. I o tau wha mawhana whana i nā wha mawhana whana atu ia o tau i lo nu. Wheta laima i ei lo o tau atua. I o tau wha matala loto i a Jerusalema. Ma o tau ala langa i a te ia. Ua i ua na polo na tingā. Ua tau ia la nā mio le tonu. A ua na maua whaalua mai le lima o le lii le taui. Ona o ana ang sala. O le leo o le ua alanga i le vao. I nā teu ia o tau le ala o le li. I o tau whaalau le leia le ala tele le vao. Lafu a. Mong lo tātou atua. Le evangelia Mateo e iail tel tanunga na tu sia e se vai tau o le centuri e tolu se fulu i o atu le tolu se fulu ma le tolu. O lo nauinga ua lata i le fitu se lau wha se fulu ma ona tupu tau sanga ai whato a fulfill ma whaataunu ina le walo anga i seia. E Ioane le papatiso ai meisio le papatiso ina o Iesu. I le vai tafe o Yoritana. Ma ua tātou mauti noa i fwoi. O le ngā luenga tā lai e Iesu na whaatino ina lava. A o tala waulo na soifuanga. Ia o manatu ai fwoi. Ua lava na ia whaamatalanga. E whaatatau i a Ioane le papatiso ma le perofeta o Isaia. A se i tātou toi whaanga solo atu i le tātou matua o Filifilia. A maise o le manatu au tu o le aso o wha upuina o se taimi o le manino. A moment of clarity. Manatu fo iwa tātou mana uma lava i le winga o le upu manino. O loo wha asama waina ai i le tusi whaita waso le upu Peritania, clarity. O te manatu fo o loo tala whianga i le lei lava. A wā ala o whaongaina i nisi vision wha Peritania le upu clear. It means easy to see through or easy to understand or remove an unwanted things. Ai o le clarity o loo whaatatau i rona winga whaapitoa o le clearness manino. Ia ai manatu o le alea whaina lea. Ai o nisi o upu sa moa e winga whaatasi ma le upu manino pe a whaamataleina. O le mama, malama, whaavanoa, whaalaunga tasi, whaalau le lei, whaatumuina vanu, whaamaua laloina maunga, whaasaoina mea pio, ai meise ai, o le upu o loo whaongaina ai i le papatisonga Ioane, o le upu salamo. O le tele lava o upu e pei ona o tā ua ilunga. O loo whaongaina e le au whai evangelia e meise o le profeta o Isaia. I le whaamatalaina o le whiau o whina ngalo ai le atua mō lona nu. O Israel. E ala i tala inga Ioane le papatiso i le vau.
O le mata upu ato e tolu, e pei ona sa tātou whaita wina. O loo mā tele lava, i le tāla inga Ioane le papatiso. Malana tau alanga i le vao, ma iu teia uma ina ia sala mō, ma ia lātou wang sala. Ma o mai e papatiso ina ia whapa ia ina o lātou o langa. Au wā ua lata mai le mālo le atua. O le moli mau a mātaio, ua toa tele i lātou uma o Yerusalema ma iu teia. Ua lātou talia, ma papatiso ina. Ai o le mea ua tupu. Ua filongia e fo'i ma le au farisaio ma le au satukaio. O tangata whaaleanga mea. E le tali tonu ma le mautinoa po o whea tonu le mea e tutu wai. O lo ta ua le evangelia Ioane, nisi o i lātou nei na o ane ma tuu fasili ia Ioane. A o whaia lana papatistonga. Ma whapea ane po o ai ia. E le i whaafiti o ane. Ai nei e tau tino atu e le o le keriso au. Ai ua toi fasili mai i lātou ia te ia. O e lia e oe po o se perfect. O nei ia tali e tuai lea e le ai. O au o le leo o le alanga i le vao. I nā whaalau le lei ia le ala o le ali. A ua lātou toi tu fasili no whaapea mai. Sa fo'i le mea e te papatiso ai. Pe a whai e le o le keriso oe, e le o Elia, e le o lea perfect. O na tali e tuai leo Ioane, o ia le muli mai e sili lava o ia i atea. O te lea o ngā o na o te talaina le nonoa o lona se vai. O le vaenga muli e o tusi whaitau, o le vaenga tā ua lea, o na o lea ua maliu atu Iesu mai Galileia i Oritana. Ina ia papatiso ina o ia i Ioane le papatiso. A ua wawao Ioane, ia te ia, ma ua whaapea mai. E ao o na e papatiso ina mai wao, a e maliu mai ea oe i atea. Ai o le tali lea Iesu, ia Ioane le papatiso, ua ou filifilia a vea mā tātou matua. Whai upa 15, tuu mai nei pe ia, a wā e whaapeo na te tau, ia te i tātou na whaataunu uina o mea tonu uma. It should be done for we must carry out all that God requires. Tali tonu le manatu, o mea tonu uma ia, e tusa ma le fina ngalo le atua. Ua whaataunu uina ma le manino e Ioane le papatiso, mai Iesu le Mesia valo ia. O le winga tonu le nao le valo anga i sei e whase fulu e peo na sa tātou whita wina. I o utou whaamawhana whana, ina. I nā whaamawhana whana atu ia o utou i lo unu. I o utou whaamatala loto i a Yerusalema, ma utou ala langa i a te ia. Ua i wana pōlo na ti ngā. Ua tau ia lana mio le tonu. I le whai upo i 5, o loo whaapea mai. O na whaalia mai ei leo le pupula o le ali. E wa aia lava e tangata uma whaatasi. A wau whetalai mai ai le fofonga o le ali. O le vaenga leo le valo anga i seia lea na whaataunu uina. I le taimina mai ai o na papatiso Iesu. Foi po sfulu ono mal foi po sfulu fitu. Ua papatiso ina Iesu o na maliwa e loa leo o ia na ile vai whauta fo. Ua whaava noa le langi i a te ia. Ua ia i loa atu fo i le nganga o le atua. Ua fio ifo e peise i se lupe ua o i ona lunga. Whauta fo i o le si ufofonga mai le langi ua whaapea mai. O lo wata li pele le nā, wa o fia lava i a te ia. O le whaataunu ina, nā o le walo anga i seia, mai le tila mo e fitu se lau sfululua a o le i whanau mai ni msia. O se moli mau manino ma mana malama, ma ua tala whea ngai le lei foi ma le manatu o tu o le aso.
o se taimi o le manino. Le ka le si ae, ma le au whaafonga. O se lu i tau le lei, fo i lea mo i tātou uma, ia whaile a mio tonu, ia manino ma mana malama mea uma tātou te whaia. Ia mamā o tātou loto, ma whaasa sao ala tātou te ui ai, ina ia aua ne i aini ala pio pio tātou te uia. Manatua o ala o ti apolo ma le angasala e male pelepe. Ai ao na teu ma whaale leia e whai maala o Keriso. Ia tātou sāwa wali whaatasi le mana malama o Keriso o le ala tonu le nā. Whetalai Jesu ia toma o au nei le ala ma le upumoni ma le ola. E le alu tu lava se tasi i tama. Pe a leu i mai ia tia. Mo lava ia le nā launga, tātou tala. Le ali ie lo mātou utua. Ia e awa o mai pēa i mātou. Ine ia o mātou o ese mai le angsala. Ai wha māsani i lau ami o tonu. O ala le leia ma le file mu. A wau o mātou ai o iatu e ala atu. Ia Jesu lo mātou whaola. Amen. Tātou whaiu, tāpua inga, le vi inga o le atua e se lau lima su fitu, e lau lima su fitu, pese tātou titua pe pese ai.